Central sorkar hmalaknaa Meidum khua ani rethei insak tanpuina Pradhan Mantri Awas Yojona Gramin-Scheme PMAY-G kalpui ani danah thil felhlel niin Zoram Peoples Movement Kolasib chuan an soya hemi kawngah hian MNF party chu an inrawlh thuk le niin an soi Mizoram chhunga mi puiten hrisel na kawngah kan son theinan Health and Family Welfare Department nuaya World Bank funded project Mizoram Health Systems Strengthening Project chu Kolasib district a man ani Real Bial to MLA Commerce and Industrial Development Board Vice Chairman Pukela Dongliana chuan cheng nuai zanhi le pali point pakwa pali senga Thingdol RD block Panchayat Bhavan Kam Block Development Office building sakthar na tur lungphum aphum CZS cable clear to te chibai ule Noel Vanalwat pui kani a Chanchin Thar kim changzo kin ngai thlang Central sorkar hmalaknaa in Meidum khua ani rethei insak tanpuina Pradhan Mantri Awas Yojona Gramin-Scheme PMAY-G kalpui ani danah thil felhlel niin Zoram Peoples Movement Kolasib chuan an soya hemi kawngah hian MNF party chu an inrawlh thuk le niin an soi Voinkhan ZPM Kolasib nuaya Vigilance Department chuan Kolasib Press Club a Chanchin bumi te an komna a Meidum khua PMAY-G kalpui danah thil felhlel ni an shiar wangin RTI mangin an zota anrin angein thil felhlel tamtak an hmu thu an soi he thila hian department po in thiam lo na anei thu an soya khopui chung lama kalpui dana ero fello an hmu lo thu an soi thung Meidum khua PMAY-G kalpui dan an soi na aming nei tu ni si chung ko som thum pathum zatin insak tanpuina an dong lova heng mi te hi an ina kalchilin thil omzia an zot fia nuwa an chan ai chu midang pe kan ni thuan lo shil ani PMAY-G hi adong tu tur te hi gram sabha mi puikal khom te remti na lo chuan thak thei ani lo ti soima se heng mi te ero engma sha ti na dong lovin an shat puina le an mani biak ron na emo remti na an la lo bok ni in an soi MNF party an enroll thuk le ti in MNF party an enroll thuk le ti alang an ti a he thil hi rethei zok ti in ra be na le in tham lo na lian taka an ngai thu te Christian ramathil thleng atan thil za thak tak Christian sa kho in kai shwar na dan nen pu a thil in me lo le in rem lo tak ani ti an soi PMAY ming tumtu document lama complete ti tarlan to si ataka insak tanpuina cheng khatma dong si lo chungkwa ta chu an khongai thu le an dik na chanvo ngei po muthei lawa anom chu poi an ti apoi tian soya sorkar po heng mi ta na arang lama hmala tura an phu thu le ZPM chuan thei top an chwa pui don thu an soi Kolasib khachunga tlan tur passenger permit pek shat pui lo tu nia Kolasib auto rickshaw drivers union ten an soi supply minister pokelarin liana chu abia chunga hetiang thil dik lo mi hnuai hnung le thei jok tera be na thleng chu ashat pui lo le ngei an rin awangin an shil shenghal ti an soi bok ZPM Kolasib block vigilance department chuan democracy rama omsi in mipui abikin rethei har sajok ten an dikna chanvo mu thei lo tura laksak an ni thin chu poyan ti thuan soya henga hian sorkar inrel bona tha om lo zia le kan sorkar shon mek chuan indu sakna uchuak akalpui zia atilang chiang hle a Mizoram hian party sorkar ne lo mipui huap zo sorkar nei hi amamo takzet to ani ti in pathian le mipui zara an sorkar chuan kalphung thar langtlang mipui sorkar an din ngei dona eng party nge ti soi lovin central scheme reng chuan a thlen na hmun tur a thleng zel don ti an soi Mizoram chunga mi puiten hrisel na kawngah ma son theinan Health and Family Welfare Department nuaya World Bank funded project Mizoram Health Systems Strengthening Project chu Kolasib district a po man ni in Voinkhan Kolasib district hospital a in entir na hun nei ani he project hi Mizoram chunga mi puiten hrisel na kawngah ma an son theinan le namdoi in sang primary health center community health center sub district hospital le District Hospital a doctor le nurse thokten damlo enkol na kawngah ma an sonzel theina na ruwa man ni in thingtlang mi te tan munhla kal ngai lova in enkol na thazo kan nei theina na tangkai hle quarter khat chungin tum thum tal hetianga in entir na hun hi man thin tura duan ani a tun tum he Kolasib District Hospital a tun quarter a
atum thum na ania hetiang huna hian hospital te naw zok ten dam lo en kol na konga mithiam bik te mundang atangin an som thina voina po hian Dr. Don S. Holiday MD Chest Medicine chu clinica hian thu in chuap thalo TB asma le thokla mahar san nei mitam takin he clinica hian anin entirani Tuirial bial tu MLA Commerce and Industrial Development Board Vice Chairman Pukela Donglian chuan cheng noi zani le pali point pakwa pali senga Thingdol RD Block Panchayat Bhavan Kam Block Development Office Building Thar sakna lungphum aphum Building sakthar na hun lungphum phum puala inkhom toy buat saya khwalian Pukela Donglian chuan Block Development Office chu thingtlang khwa cheng ke tan office poi mole chhortang kai takani thu soin Thingdol RD Block chu Mizoram apo ama sapola ni anga office building changthlung tak sak tharani theina na malatu tele RD Minister Pularwat ki machunga lom thu soi Tuirial bial tu MLA Boral ta pu NGH thanglia na nangai poimo ati man lo thil tam tak chu angai poimo masakani thu soi rualin MLA anga na tho thei hun chunga rei lo awanga ati turanga ti zo man lova bial me puita sha thiam na nge nin mi pui le khotlang shwai tu tele NGO ten an tho puina lom thu asoi MLA Pukela Donglian chuan Thingdola School of Nursing chu ani dan turanga alani phak lo awangin thei to pa bo zui mek zelani ati a Polytechnic building po a function theinan malakani a PWD National Highway Division 3 office building sakna tur po rwa man mek ni asoin veterinary dispensary building po sakzo thuai ani dona Jordan Center se chhona thok tu te tho hun chung po sei ani dona ni ati Kolasib District Rural Development Office a Project Director Pulai Manpuya chuan Thingdol RD Block in Video Office Building Thara an nei tur chu lomamati thu soya a hlotlin nana malatu RD Minister le bia tu MLA ta chunga lom thu soi he hun hi Thingdol Video felhlel ni sai chuan akai shwaya Presbyterian Kaushan Thingdol bial tu Pastor Reverend Zoram Kiman hun ser mangin Thingdol Video Office APO mina lalming thangi chuan technical report pe a Thingdol Video Office Assistant lalvul luain lom thu soin phuna kharani technical report ta landanin Thingdol RD Block Panchayat Bhavan Kam Video Office sakthar tur hi MG NRGA kaltlanga mu ni in cheng noi zani pali point pakwa pali se na turani adung fit zaruk somruk panga point pakhat bia le awang fit somruk pathum point pakhat azaw tu ni in floor li ground floor base floor first floor le second floor omdona achung ber hi conference hall mi za pariat len theina tura rwa manani dona base floor le first floor hi office tur ni in anwai ber ground floor a chokidar quarters le canteen omdona ni nimin khan dampa west block congress special joint meet le mitharlom lo na new west phaileng din thar bazara nayani a hunman puitu an president pulal soda chuan mithara somsari pariat alom lut ni in party thochwa chuan tarlang pulal soda chuan Mizoram mi pui leithei an ni chu puiati a leithei ni lo turing kal khom te cha ani leithei Mizoram mi pui tengai Mizoram mi pui ngai tu te chu Mizoram mi pui te hian an mamo lawa thluaka sumlut sum siam na ringot ngai tu te hi tun in thana hian in nol ngamang u ati dampa bial INC candidate pulal ming thanga sai lo chu tonshat nga le bial ta na michangkai tak turani thosoya ama vote ngai turin mi pui acha ani heti la hian central rorel lai BJP chu INDIA in pai thak ngai turarin ani thosoya BJP tho pui thei mai MNF le BJP hi nolan tul tak zet ati Mizoram sorkar wa manat nuaya masaberatan mimkut pualin vanapa hola hun ursun tak manani mimkut mandan ruwa mantu state level steering committee chairman engineer rin oma social welfare and tribal affairs minister chu kut thleng tu ani Mizoram sorkar ruwa manat nuaya masaberatan nimin khan mimkut pualin vanapa hola hun ursun tak manani
Mim kut mandan ruang man tu State Level Steering Committee Chairman Engineer rin oma Social Welfare and Tribal Affairs Minister chukut thleng tu ani Mizoram sorkar ruang man hnuai ama saberata ni min khan mim kut pualin vana pa hola hun ursun tak man ani helipwal hian veng eng muzata thlan mual than fai ani a engineer rin oma chuan mim kut puala hun buat sai ani ta chulo momati a mangai kalta te puala remchang taka hun buat sai chu ti thana nei zera be sei thu soibok minister chuan namzia rang hum him poimor na soin marchak state namsang sang te hi pon lammi tan en mei chuan melin ang tak tak Chanchin Thar tak kan ni theya shan na pholang tu langsar tak chu namzia rang le ti phung nei te hi ani ati pathianin namangin min siama nam chuan ti dan phung anei te hi hun kal zela po chom nung zelin chu mo phor na chu kan nei ani ati a sorkar lai pui Ministry of Tribal Affairs bultuma Department of Social Welfare and Tribal Affairs in voina mim kut puala huna buat saya hian Social Welfare and Tribal Affairs Director Dr. Lalsha Zoliral te chuan avoi khatna atana mim kut mang tura ruang man na siam a in buat sei chhodan te asoi Mizozinga Christian alu ma pile puten namzia rang le ti dan phunga an nei tam tak chu thlauthama se hunkal zela ngai to na tharin a thalo lai te paya namzia rang te seng let le in rin na nen po in koprema kal thei dan ngai to a chutianga hmalam pan zelin an kal tak thu asoya mim kut man po chu chutiang ril ru chu abuat sai mim kut man po hi chutiang ril ru pu abuat sai ani thu asoi wala pa hol mim kut man na hian MKHC le Central YMA atangin thusoi ngai thak ani boka MCO Art and Culture Department Central YMA choir le adang te atangin hlacham zai le lam te ngai thak a thlir hawani Students Self Support Union in min Council Chief Auditorium General Assembly and manga EFNCC Minister Puti Jeranun Thuanga le MLA Pulaldu Amatenan Manpui Puti Jeranun Thuanga chuan zirlai pola atel ve to chin thu asoya rol thar anni atanga anlawin man ve chin thu soin kumsang khazakwa somkwa panga a champaya SSU chu anlodin ve to thu asoya SSU thil tumle malak na te chu tha ati thu soin zirlai teril ruwa mani in to del le kunha tho poimo zia tu zela poimo thu asoi zirlai po shwai tu anni hun lain kunha tho le na tho thom no ha a kholaya kal aza thlak lo te inzir tina te anlo nei to chin thu te zirlai in hlo fadu ta na tho tur an ngai to sak thu le nu le pa te poisa dil chu aza thlak ti inzir tina te anlo kalpui to thu soin hei hian ra tha achwa ve ni a sha thu soin mani tho chwa sum chu kan ren chemin kan hlut bik ati Puti Jeranun Thuanga chuan SSU chu zirlai pol dang angin boruak lian tak nei ve si lo ma se an hmalakna mani in to del le kut na tho choi san chu namta lungphum poimo takani thu asoya hemi konga inzirtina an nei ta chuan ra tha achwa zela be sei thu le inzirtina nei zela chu thu soin he assembly kal Mizoram hun sang sanga zirlai te chu SSU ambassador ni ho theu turin a cha a he hmalakna hi kan nun pui tlan chuan hlemhlet na le iru na po abo nge yang ati lotling takan ha tho apoimo ti threng turin SSU member kal khom te chu acha a into de la poimo zia soin sorkar na sang thok thei ten an tho a thatwalin a thei ve kherlo te po in phak to ka zelin to del tura na tho in huwa ma chul thu minister chuan soya na sa ringot chu na zo omani lo ti soin into del tura tho thei ang thata ka tho chu aza thu soin pathianin kan rama hian into del la tur min pe ti kan share dang apoimo atibok he hun man pui tu dang ser che bial tu MLA polal do amapo in SSU chu pol poimo tak ani thu soin member tamringot ni tumlova andin chan le thil tu manga thok tu an ni chuan tlema seram le chung ko ta na mal som na ani abei sei thu soi ani ZPM leader pulal do ma chuan party dangin an policy an soi man lo ati Aizol no 3 block ZPM chuan min khan chan mari veng wai me hola conference an manga ZPM leader pulal do ma chuan ZPM working president puke sap danga chuan party kum pui tak tak ani thu soi ZPM leader chuan chong China an di langin kai ro ve don lo tingam cha candidate an nei thu soin Aizol no 3 biala an party try to poimo puke sap danga adinga
ani chu an party kungpui tak tak ani thu soin an thlau thathiang lawati a puke sap dang an vote chuan ama an vote a not chia ama MLA ta pani na a ding anga an ngai tur thu a soi Mizoram political history an thlir chuan sorkar tur chuan thil pani angai ti soin pulal do ama chuan apakhat na chuan sorkar atana an du party ni le sorkar tur an ren party ni angaya chudin hmun chu ZPM chuan kan lo lua ve ta ati in sorkar tur ren party an ni ti chu party dang po in an pongpui ni alan thu asoya ZPM leader chuan sorkar tur chuan sorkar dinglai dot tu ni angai ti soin sorkar dinglai thak reng reng hian sorkar dinglai atlak reng reng hian in than masa pani na kha athak tu tan mi puin an mang thina ti ruling party nen tuna hian final an khel chawa tun na in than om reng renga tun na in than om reng renga pathia le mi pui zara pakhan din mun an lua deu vek mai te chu alomom hle ati party dangin an policy an soi man lo ti soin pulal do ama chuan ZPM chu an boy pui berani ta a alomom hle ani ati a ram nuk khoi lem lo thil engeng mohlek shiat fu lo om po in dot soi atanga dot soi manga min chwa party dangin an policy an soi man lo ti soin pulal do ama chuan ZPM chu an boy pui ber ani ta ati a ram nuk khoi lem lo thil enge mohlek shiat fu lo om po in dot soi manga ama an pu zel ni a soin unit atanga headquarters shwai tu thlenga an film khur angai viau thu a soi khati zong ka Chanchin Thar ani a thlir tu te in zawai mang tha ule